oleme täna Quitos, Quito vanalinnas, mis on UNESCO maailmapärandi poolt kaitstud. Oleme siin täna esimest päeva ja kahjuks jäämegi me siia 1 päevaks. Esa es la casa presidencial. Ja see on Quito vanalinn. See siin on Casa Presidental. Siin lähedal, ¿qué dijo que asesinaron uno presidente con helicóptero? Ah, el presidente Abdalá Bucaram. ¿Se lo mataron? No, le tocó huir porque tenía boleta de captura hace como unos 10 años. Algo así. Ah, muestra la plaza. Sellest on mul küll väga kahju, et me siia ainult 1 päevaks jääme. Siia tahaks kauemaks jääda, siin on päris ilus see arhitektuur. A ver, pues, cierra, pues.